Tuje kubasuhuza nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye kurebera hamwe kuri iyi ndirimbo ya Bruce Melody bise pompo pompo yakoranye n'uwo bita Diamond ndetse n'umunayigeriya. Iyi ndirimbo uwo bita Diamond akaba yanze kuyipofumingaho cyane ngo ayishyire sitati ndetse ngo anayamamaze, ariko yabonye yuko iri kuzamuka cyane, iri kuzamuka mu ndirimbo zikomeye cyane za Bruce Melody. Gasita ubu ngubu Bruce Melody ari mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Kuri iyi ndirimbo niyitegetse izindi ndirimbo zose bamajije gushyira hanze, haba iz'aba The Ben yazicaje hasi cyane, haba iz'aba Chris Easy na Dani Nanone zose ziri hasi cyane. Reka twinjire mu nkuru irambuye tubiveho. Ariko aka kanya uwo bita Diamond Platnumz iyi ndirimbo yavuze yuko ayishimiye cyane, ngo batangiye kuyipostinga ndetse n'ahandi hose. Ngubu batangiye, nabonye yuko yatangiye no kwishyira kuri Instagram, kuri TikTok yatangiye kwifatamo, ndetse ubu tuvideo tugiye dutandukanye biraherera he. Reka twikomereze mu nkuru yacu. Amagambo uwo bita Diamond ari kugenda avuga, ari kuvuga yuko iyi ndirimbo ntago yari ayishimiye, ariko ukuntu turi kubibonamo nk'abanyarwanda bazi gushishoza, nk'abanyamakuru ibyo twagiye kureba twabonye yuko uwo bita Diamond ndetse n'uwo bita Bruce Melody n'umunayigeriya ni nk'agakino bakinye, bari kugenda bamamaza gahoro gahoro, nk'igihe Meddy yigeze gusohora indirimbo yarerebwe cyane ifite miliyoni 6, nawe byari byagenze guca. Yabonye yuko iyo ndirimbo nubwo yayisohotsemo atari nziza cyane, ariko yaje gukundwa, abonye yuko ikunzwe cyane agenda yipofumingaho kugira ngo abarundi nyine batabimenya. Abona yuko abyira yuko ari nk'utuntu yari yakinye, nuko niyo ndirimbo imeze ya Bruce Melody na Diamond ndetse n'umunayigeriya, ni nk'udukino bari kugenda bakinamo gahoro gahoro. Ariko nk'ibitso utoroka kuri subscribe waracishwe cyane, kuko hano nyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye gatanu. Kandi reka twinjire mu nkuru yacu, turi no kugana ku musozo tubyinjiramo tubicukumbura, ugenda gake urasigara. Reka twikomereze muri iyi nkuru yacu turebe biragenda gute. Anyo bita Bruce Melody yamajije kwemeza bita Diamond gatanu, kandi yamweretse yuko nawe adasanzwe, yuko ari igisimba cyane, yuko nawe ari munyakazi, ijambo atarenga ku ijambo rye, yuko nawe afite abafana. Ariko uwo bita Diamond yamajije kubona yuko indirimbo ikunzwe cyane, aravuga yuko nawe ari kugenda ayikunda cyane gatanu, kandi yavuze yuko aratangira kuyishyira cyane, yuko atarashaka kugira ngo yigaragaze abanyarwanda yuko ari mu rwego rumwe na Bruce Melody, ariko yasanze Bruce Melody ari umuntu udasanzwe cyane. Gasita n'ubu ngubu iyo ndirimbo iri hafi kuza miliyoni mu minsi 2 zonyine. Gasita yuko nta n'umuhanzi mu Rwanda wari uherutse kubona izo views mu minsi 2. ni ama views menshi cyane ku bantu babizi cyane, izo views ziravuna, ndetse n'abahanzi bakoze batiri bagira mu myaka bamaze gukora batari bagira izo views, ni benshi cyane kandi bafite izina rikomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo twavuga yuko nuko Bruce Melody nawe adasanzwe. Reka tugere kuri umunayigeriya indirimbo yatangiye kuyamamaza mu bihugu bigiye bitandukanye, nko mu gihugu cya Kenya, Burundi n'Ubugande, ndetse iyo ndirimbo irakunzwe cyane. Reka twizamukire turebe aho bita iyo ndirimbo ihagaze te muri bihugu byacu. Mu gihugu cya Burundi iyo ndirimbo irakunzwe cyane, ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye harimo Kenya, Tanzania, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye no hanze y'u Rwanda. Hari ibindi bihugu bitandukanye bikunze iyo ndirimbo y'abahanzi babiri ya Bruce Melody ndetse na Pompompo. Yaciye ibintu, ntabwo twe twize yuko natwe twagira umuhanzi ukunzwe hanze mu Burayi, naho iyo ndirimbo irahari gatanu ku kandi. Yankwibutse ukeneye kwamamaza ni 0733553594, ubundi ibikorwa byawe bikazamuka neza. Reka twigarukire kuri iyi nkuru yacu tunakomeza tugana ku musozo, mbabwira yuko ibintu ari fresh 5 ngo turakora subscribe gucikwa cyane, yuko hano hanyura amakuru gasesuye. Uyu munsi naturazo kwa prodinga ku mugoroba turakora ahubwo live, turi gushaka abafana ba Bruce Melody ndetse no bita The Ben, turaba turi gucimaka yuko abantu bamaze iminsi babinsaba in comment, dushaka kubicimaka tubikorera kuri live, tubyandika tubibona, dusiza amagambo twese. Nemba byishimiye andika muri comment, ukore subscribe nyaboneka guhera saa 12 yuko turaba duhari live kuri live tureba gatanu ku kandi, yuko ni nimero uyibika, yuko turaba turi gutanga ibitekerezo ushakara na hamwe gatanu. Yonjera bye yuko nta kintu tuzabaha, buri gihe nzaba mpari gatanu. Kandi nkwibutse wowe wakora subscribe kuri gucikwa ni byiza hano kuri
urwenya show cyangwa se karimagezi gusobanukirwa n'amagambo uhora wibaza. Reka tujya dukora ibintu birebire yuko bitazaza bigenda birambirana. Ndabashuhuje, yari umuhungu wanyu Karimagezi mwabanye muri iyi video yacu ya buri munsi yuko gatanu ku kandi, buri munsi ikiganiro gica hano gatanu ku kandi.